Katukad ti Basol. Tinapalabas. Binilin ni Margarita dagiti babakla atalken na iti beauty store na. Atakwaten da tigapuna. Nuapay nga inawagan da ito'y ni Donna iti yellow butterfly. Napan nga rod da girly kan Mika iti coffee shop ni Donna. Kat babaan kene Sonya. Naamuan da nga ina ni Donna ti Bosda. Impakaamuda nga rod da ita ka ni Margarita. Napan na nga rod kinasarita ni Donna. Ngem saan asinungsong batan ni Donna dagiti saludsud na. Ket ni Susan ti simmong sungbat. Ket dita. Pinapanaw ni Donna ni Margarita. Gaputa sigun ken kuana. Awan serbi dagiti damdamagen ni Margarita. Dinamag ni Sonya noan niya ti makuna ni Donna. Tanakitanan ti pudno nga inana. Nga may sa ti sao ni Donna. Awan inana. Itagagayem. Denggen nyo tituloy. Tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Nagmayat yag da inana, Ma'am Donna. Kas kanya. Adapay laang inak, amang ipatpatag kanya. No sika, Juan. Ngam no siya. Awan inak Sonya. Takas iti nakunakon. Rimwarak iti kawayan anagbatnak. Kayat na asawan. Awan inak. Saan ka mababalaw? No apay anasakit tinakam mo iti inam, Ma'am Donna. Kat saanan amapunas day taas sakit tinakam. Kasanon, no bigbigan na ka nga anak, Ma'am. Jakon kanikaguman day ta. Kasanon, nagsubli ditoy? Kat agkid daw iti pamakawan kan ka. Tasaan nagpakpakita kan ka. Sipod maladaga ka, Ma'am. Jak kayatan amakita pa'y day ang tao. Awan inak. Iso asaanan anaskan ngagpakita pa'y kanya. Oh, Margarita. Uminom ka nito tirasa. Wen, kayat ko ngamin ti makaturog adagos. Iso nga uminumak. Itamang pa, yakasta ka. Sige, danggayan na, Astor. Uminom ta. Pangpaala iti turog. O sige. Astor, anya a barangay ti sumaruno awarasan tayo iti groceries? Depende. Sige, sumuro taklat ta. Kayat ko ti makumikom ita. Jak kayat ti agtugtugaw latan ijay beauty store ko. Sana bale, tadamot ijay da girly kan Mika atalka. Amin na barangay, nasken amawarasan tayo. Kasta, Astor. Masapul anabanglo ka kadagiti tattao. Tapno saan da ka amalipatan. Apa nga inayabuan nak ituruar, Ma'am Margarita. Kunak no naturog kan. Oh, sana ka makaturog nga uray nakainumak. Kat, anya nga iti ibagam kanyak, Ma'am, ta inayabuan nak. Kayat ko nga adda kasarsaritak. Anya nga iti pagsaritaan ta, Ma'am. Ammom kadi, dagimay. Nagsabat ti dalan mi iti anak ko. Ha? Anak mo, Ma'am. Wen, Ay, awen, Ma'am. Amok ti anak mo. anya,
Am-amom ti anak ko. Ni Duna ti anak mo, ma'am. Nakita kon. Anya, sa dino ti nakakitaam. Ije mansyon, ma'am. Insurot idiniboy. Ta agam-amuda. Kasano nga amom nga anak ko? Inistorya na nga taga ito'y ti inana, ma'am. Yellow butterfly kano tinagan na. Anya, Kat, doon pa ang kano ti amana. dagimay. Apay adi mo imbaga idi kanyak. Jack, amo no kas ano nga ibagakan ka edi, ma'am. Agdwa-dwa ti panunot ko nga mga ibaga. Tano ibagak? Baka iso pa nga pakabuasulak. Anya, Gayam ni buhay ti anak mo, ma'am. Ni Duna. Diya nga kinumpetensyam ti negosyo na nga beauty products. oh, Anya nga'y, ma'am. Anya nga'y taramidam. Tanakitam gayam ti anak mo. jak maawatan tiriknak. Dagimay. Jak pay amo no anya ti makuna kita. Jak ninamnama nga agsabat ti dalan mi. Uy, anak. Amom ka di. Ati ina ni Duna nga girlfriend mo kat ni Ma'am Margareta. Wala nang. Amok. Ay, amom ka di. No apay nga kunak nga jak kayat nga ni Duna te parakan ka. Ngamin, baka umala iti ugali ni Margareta. Ang sa bagay, saan nga agpapada ti ugali? Nanang. Kat, kumusta itan nga ni Duna? Anya nga iti makuna na iti inana. Diyak ka mo, nanang. Nabayagan at jak sinarungkaran. Ay, baka kasarita na kanto ni Ma'am Margareta inton bigat. Maipapan ka ni Duna. Awan parikot, nanang. Uy, anak ko, palagi pan kamanan, on. Pilayam nga na imbag ti ayatam. Diya ko mamayat ati ugali na. Asaan nga diya makasarili? Diya mo nakakumanga ipatag, kas diyay. Saan lang nga tibagi na ate pampanunutan na. Nanang. Tano diya makasarili ti maasawam. Ay, awan, Saan kanto nga naradsak? Baka ka na yun to nga ag-apa kayo. Sige. Laglagi pak akanayon day taabilin nyo, nanang. Alang araw din, anak. Yang kamaturog, tapno makain na nakamatan. O nanang. Ay, awan gayam. Anya ti aramidam inton bigat. Agtrabaho kay plantasyon. Gaputawan pa lang mati order nga i-deliver ko. Ay, anak ko aya. Isardang mo langan ti panag-deliver mo. Kasta ti kayat niya amo, nanang. Ay, Sige, kay nakmaturugan. sige nga rud, anak. Tasumrakak matan iti pagturturugan me kanitataang mo dinggas. Nakasagana kami, Big Lord. At artapan mi ni Astor. Juan Jonas. Kwarta ti parangkap ko. Ket atiwak tinwarwaras ni Astor abagas kendwala nga sardinas. Pwede. Una, Big Lord. Sige. Ingkayon, katalukuyan yo dagiti tattao. Adida mamatpati kini Astor. Gaputa pa naging kuko na lang ti pakpakita na. One, Big Lord. Ala, ingkayon, kat amin nga ikanyo iti kwarta, ilistayo tinaganda. Nalawag? Nalawag, Big Lord.
Ma'am Donna, apay anak katapaya ka. Sakit na kami suot ka pay. Maditi kasta, ma'am. Rumbang nga umisam ka tapno saan amadis mo ya dagiti customer. Sonya, malagip ko ni Boy. Nabayagan asan ang nagpakpakita. Wan nga rod, ma'am. Nasakit tinakam ko. Ma'am, Kinaudi apan nakakita kan ko na. Kat igay simbahan. Kaduwa na day jay ajoy. wan nga bayso, ma'am. Sipod iden. Saan na kan asinarungkaran pay? Kailiw ko ni Boy. Orayom lata sa rungkaran na ka, ma'am. Ngamno ita, daytoy pala negosyong ti asikaswang. Dinggas, mapan kami kano kan ni Margarita iti ayan ti anak na. Iso nga da kayo pala ang timapan ag-iwaras niya. Sige, Sumurutak tulangan. sanan. Amangan no di nakamutla maabutan. Sige nga rod. Ay, Dinggas, nagkitantag ina. Anya nga tati mapasamak. San kalata na makibiyang kadakwata? Tama nga no parikot man ti ipaay na daytan. Isupay manan napakabasbasulam. Ay, Dinggas. Kansan mo nasugsugan ni Boy nga garam kini Joy. Weh, saanan ata amok mat nga... Tangiwat mo. Gayam, nalipatak. Estay imbalikas kumanan. Agtantanang ka, tagimay. Basta ti kitam kat ti pagsayaatan ni Boy. Dinggas. Duna, kaya't nakakano nga kasarita ni mamam. Iso nga mapan ka itilami saan nga ayan na. Apay ka di nga damanan day ta at tao. Pinabainak lang nga roda. Nagsubli pa'y lang. Alakit din, Duna. Ing kakasarita. Anya ko mati pagsaritaan ni. Kat pagsaritaan nyo te maipapan kada kayo nga ag-ina Ing kaibagakan kwa na nga awan inak. Ay na, Duna. Ing kakit di kasarita. May mayat matlaang nagkainawatan kayo nga ag-ina. Naradrad sa... Saan ang tidagimay? Diyak kaya't akasalita day ta at tao. Iso anasay saya at laangan. Arumwar kayo. Mapanta ijay simbahan, dagimay. Aglayon ta ijay. Simbahan, ma'am. Apay. Inak agkararag. Kararag! Ay! Oh, anya ti katawa. Kuwa, ma'am. Marag sa kanak ngamin. Tako na nga ang kararag. Dakas ka di. Ay, isaan, ma'am. Saan mat kay di? Mayat data. Mayat! Nalpasa kun ang nagkararag. Ay, nasaya at, ma'am. Sa paila kumaata si pupuso te panagkararag mo. Wen, ala, rumwartan dito simbaan. Ma'am. Intan. Ay, amom, ma'am. Nagkararagak mat iti usto. Ang kararag ko nga sapay kumata na rad sa kayo kani Duna. Kasta ti ang kararag ko. Asapay la kuma, ta saan nakagurguraan ni Donna. Ay, kanayon mo nga sarong karan, ma'am. Wen, dagimay. Ay aywak ti anak ko. Anya, naikon kayo amin. Ay, Juan! Agyaman kami! Nagutitan nyo! Nagkaragsak dagay ti tawa na ikan ti kwarta. Wan nga rod, Jonas. Swertida. Jonas, saan mo akiskisayan ti kwarta anat da? Tado pa'y tiwarasan tayo.
Kanaskan nga ilista tayo amin, dagiti na ikan iti kwarta. Wan, nakasurat amin. Mala, pumanaw tayo dito. Tama pantayo mat iti sa bali a barangay. Ay, nagpasipos ay ito. Wala ka sardinas. May ba't magyawaras dagitimbaw ni Apo Mayor? Kahit nawadwad mo ta kwarta tinwaras da iti tungkal may sa kada kamay. Anya? Wine, pagbalaan milat ta, ti waras siya at sayang mag. Sige. Awan surbi dagiti warwaras siya, nagbabasay. Makitam, uyawin natin ito diyaw. Sige. Makadanon da ito kini Amo Astor. Kasta gayam, Joy. Kat talaga nga ron nga best friend kayo latan ka ni Boy? Kasta talaga. Kan maysa, adamot din ka ayan-ayat na. Ay, sayangan niya. Apay ngamin ani doon na pailaang tinaram na. Di pa'y lasika. Nalabit ani Donna ti talaga nga ay ayaten na. Napintas mat ngamin ni Donna. Jak magustuhan na para ka ni Boy. Sika ti kayat ko. Anya? Ngam, madlaw ko kan gagat naragsak kalata. Nga uray ni Donna ti kaayan-ayat ni Boy. Wan mat. Naragsakak lata ah. Ay, sayang nga talaga. Husto daytan. Maturog takit din. Tamasapat amanin nga agring inton bigat. Sige nga Rod, maturog tan. Pinayaban na kano dito itirasa ti Happy House, Madam Margarita. Wen, boy. Takayat ka akasarita. Sige, agkapeta. Bukbukam tamay sa atasa. Wan, ma'am. Madam. At da ka di napatag nga ibagam kanyak? Gayem mo ni Donna. Saan ka di? Kasta tinako na kanyak ni Dagimay. Wan, madam. Boy. Adda ka di nasasaukan ka ni Donna? May papan kanyak nga inana? Tinako na. Sapulan na ti inana. Tapno balsan na. Ngamin, linipat ka no ti inana. Gapulang iti pakaragsakan na. Tasipo dubing, saan ka no asinarsarong karan ti inana? Ibagam kan kwa na. Akayat ko asulnitan tinagkurangak. Di na kayat akasarita. Iso asikan ti mangidanon kan kwa na iti dayta. Ay, kita ano, natin po ko. Sapay nagkapon tirang tay. Ay, anya di aga-ari wawa itayan ti rangtay dinggas. Mapantaman ijay. Sige. Ay, Kakabsat. Anya ti mapaspasamak dito At atimpuak itirang tay! ay, Anya? ala, ay, dinggas, kay taam. Ay, tao nga agpaiso ti adda iti babuat to'y rangtay. Uy, ay, na ito paksamat ti ulo na iti buat o. Ay, Anya? naaladan ti bangkay dinggas. Ay, Diyos ko, may papanmanan iti droga di atoy. Kung ada nga naka-drugs, iso nga tempuak iti rangtay. Sige. Mapantan. Kat, saan nga ag-iwaras itoy? Mapantay ti sabali a barangay. Baliwan tanto ti agsubli dito. Wan, Big Lord. Kasta tinatakwatan mi. Ada timpok alalaki itirang tay. Kat gapo kano iti droga. Kat? Apay nga ipagbagam kaniyak dayta, Jonas. Kaya't kulang nga ipakam mo, Big Lord. Sige. Mapantayo iti balay tinatay. Tamang tedak iti tulong.
No timpuak man itirang tay, awan mabalin ko. Jag panunot ti panunot na. Ano tayo ang mapanin di balay tinatay, Big Lord? Inton malamat lang. Apum gayam ti pimusay kabsat. Wan, Apo Mayor. Atoy. Awatem da ito'y akwarta. Nawadwad da ita. Katumanay nga aramatan niyo aging gamay tabon ti apo. Saanan, Apo Mayor. Ha? Di mo kaya't nga awatan ti kwarta kahit itad ko? Saanan, Apo Mayor. Taapay. No awatek dayta kwarta. Maisubli ka di pa'y tibiyag ti apok. Andiya? Ti rumbang aramidam, Apo Mayor. Katlapdam ti droga. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. Tapno saan na maulit tikas iti napasamak iti apo ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay,